tunlaya khovela thilthleng tam tak zinga khovelin angai venle an mitfuk na berchu Russia Ukraine war hi ania khovela media zongjang deu thoin hein dona chanchin hi an focus thup ani deu ber ani achan chu President Vladimir Putin hian Ukraine ram arun mek na chu amor bok atum don ta nein akhriata media trend khata opinion lak ania mipui ngai dan sang han lak khomna hian eng tiangin nge Ukraine ram chunga indona kalmek hi amor han bokang ti chu anrin thu han soina sa hlelom ani voin hi kumsang ni som hile pan ni September ni som hile pariat ania Rainbow Mizo channel thirtu le ngai thatu zongjong te chibai le thau ule Russian President Vladimir Putin an Ukraine ram harun mek na amor bok tum dan le ruam han na asiam dan te Ukraine indo thu tharte kan sei main tuntruma hian kan chanchin tharte afia jok na turin history tlema jong kan sei Macedon ani indo pui panhina khan German ralian laka Soviet Union kha ading chuak jodon lawangai ania anram kho pui tam tak chu Hitler sipai te khan lain ramlak na an thok duai maya Russia khati hun laya Soviet Union chu atlom joka atang ta duai maya anram chung muntina nazi ho khan an dar ani deu bera khopui tam tak an chu sanin han rau sana Moscow khopuya an tlan khoma mase Moscow khopui pokha Hitler sipai telaka khan hun rei tang thei hani to lo wangin German ralian khan Moscow khopui po lamai thei din huna anding to ani mase khati hun laya Soviet Union chan hima Moscow khopui veng him tu diktak chu Russian sipai te neloin US Army te anni tila aswal awome Western Theater Command le US kai khroina hnuaya German ralian bailet tura khovel ramsang sipai te control na mun le an command na mun pui theater command atangin US chuan US sipai te tirlu arota Russia hian tranpuina nasataka angena wangin US sipai te hi Russia ramchunga lutin German ralian hi anlo machonta ani tichuan Soviet ramjal takmai Hitler sipai ten lamai thaidin huna andin mek lai khan US sipai chaktak le hoisan tak ta chuan Moscow khopui chu anchan himpui mai baka Soviet territory Soviet rambung thren tam takatangin Nazi sipai ta chu chua anita ani indo pui panina khan Russia tranpui tu le chanhim tu lianper ta jingami chu US hi anita hei wang hian hun rai tak chung chu Russia le US inkara hian borok thatak anaya mase hun akal zela Russia le US te hian inrem na thuthlung te tam tak lo siam to masela atoi zong in han sei taila Koltur borok lian tham tak mai kha alo thlengta khati hun lai khan ral thuam lama in tlan siak na lian tham takin khovela athlenga ain Albert po US le Russia te anita ani khovela ral thuam lama in tlan siak na lian tak mai armrest borok sang taka kal chhomek chu ral thuam lama in tlan siak na hian khovel himna athlen ain khovel himna tider thong tu zo kani tin US chuan adu lo wangin ti top zai harelta tichuan tuna hian nuclear ral thuam po nei tam berangai chu Russia hi ania adot tu chu US hi ania heti chung hian US a Donald Trump an ro harel lai khan nuclear arm reduction agreement kha soi hawa pompui tlang turin Russia le China te kha alo som toa mase China chu atel du lo wangin Russian an hian soi hona annaya mase anmani ti lowa khovela ral thuam nei thatak mai China hian he agreement hi apom ve du lo wangle ram pathum ten meeting nei tura ruam hanna an siam na po China chu atel du tak lo wangin former President Donald Trump an nuclear arm reduction aboi puimek chu omjanai lowa achuakta ani khati hun lai po khan khovela hian military lama chakle thilti thai berber ta chu US le Russia te kha anirenga in elber po anireng boka The print in han report dan chuan China hi khovela langsar tak nilo masela hengram pani te ral thuam lama tu ta jinga hian achak ber ta jinga mi ni ti in han report ani khati hun lai zongjanga khan Russia chuan US hi al pui berni masela mun tam taka US in foreign policy akal puina hian Russia chuan dodal na lian tham takin alan tir ngai lowa mase President Vladimir Putin chuan alal hun chung potseya omjia bera chuan adam chung zongemo apei chen Russian Federation a hian president ni na hi chalthai turin an constitution chu athak danglamta ti chuan hei hian ngonglian tak mai pakhat anaya
President Vladimir Putin hian Russia ramjau takmai chu du tok lawin Soviet Union hunlaya an territory an ram chunga an lo rin lu to ta chu tuna chuan mania ro in rela independent ram ni in ram te takte te a an in thendara chung ram te takte te ta chu ram pakhat ro rel na hnuaya hui khom lea Russian Federation chu lian tham taka kalpui le turin ruah manna asiama chu khovel media sang ten Russian expansion policy tia an soi hi anita ani tichuan US le khothlang ram trangrol pol ta chuan Russian Federation a hian Vladimir Putin president a aronin hlankai hnu loka khan nina sang alo chel to tele a hun laya athil ti dante uluk taka an zirchian na tanga an mu chua chu Khovela hian democracy ramro pui tak din chua hi athil tumber anilowa ramro relna hian mi pakhatin thunai na pum hlum le thunai na sang tak anei hi anram chakna bul in ngana angai thina autocracy chu athil tuipui berjinga mi ania hebaka hian Soviet Union din tharle chu athu pui ber anita alal hun chung apo sai hnu loka khan he athu pui le athil tumber hi langtlang takin khovel mit mua akal pui tanta US mit mai ven na po anei talem lo ani mase western tangrol pol tale US te hian eng tiangin nge an lo don son te ro hi chu Soviet Union atanga independent in dangta ramte takte te Russia thenoma omte tan hian thilom janai tak ani chhautabok ani President Vladimir Putin a thil tum hi a then om alakatanga in dangta ramte takte te tan hian thil hlom tak ani ta ka wangin anni hi ven him atul tina lian tak mai US chuan anei ta mase heng ramte nau jok le chaklo jok te waweng him ringot tur hian US hian international law nuaya digna chanvo anei boxi lo wangin international rule of law bo chelowa dan nuaya heng ramte takte te hi ven him ani theina turin western trangrol pol tele US chuan ruam hanna thar han nei veta chu NATO expansion policy hi ani ve thungta ani NATO in an member rama anlak lu piang ta hi chu military tree tanti sipai chakna manga nek ani zau chuan NATO sipai ta tirlutin anram ven him na chu an thokji to mai don ani chu Russian Federation hian chiang takin arkhia President Vladimir Putin chuan hei hi adulo thu asai chuak ngala NATO hian anram zau tumin western ramte ronkalkanin kanram thenom loka kanram inven himna security tider thong thai turin ramzau na NATO hian aron thogani tin apujuita ane tichuan Ukraine ramchunga indona kalmep chungchanga hian tunge thiama thiam lo jok ti chungchanga le Western Alliance tele NATO Alliance te US te po mo puwa thiam lo chantir tu mitam tak anoma mithren khatin Russia thiam lo ani tin kan video kalta tam taka khan comment lama po in hialna le ngaidani nanglo tam tak alawam to ani military analyst tam tak ten an soidan chuan Russia tan hian heng thil ta hi ngai mo tham ani lowa ramzau na thotumin Russia hian ke apen ani lo chuan aram thenom te takte te NATO in amembara halak lu hi thil hlom tak ani lem lowa NATO hian engram ma anrun ngai lowa inti boina le conflict awm na hmuna an member ram ta chu ven him na an thok chau thrina chuwang chuan Russia hian expansion policy hi akal pui lo chuan Russia tan hian NATO expansion policy hi Russia tan hian hlawm ani lem lo ani mase Russia expansion policy ro chu a then om ramte takte te tan hian hlawm tak ania independent ram mania roin rela zalena thui tak anai chu rabe saka omin ramin chuna athenganga chu chuan anghong turlian tak chu sarkar tam tak chu thia anianga President pakhat rorel na hnuaya an kun to dona danang taka Soviet Union lakatranga loin dang to te tan hian chu thil hlawm takani tin han soithung ane tichuan Russia expansion policy dodal tur hian NATO chuan expansion policy chu akal puita tuna hian Russia hualvela hian NATO member tam tak anom toa Ukraine po hi Russia in avau tamna berchu NATO member a hian laklu ani chuan khovela hian nuclear ralthum manga indona lian tak chu achuak ngayang tin NATO alliance chop hian President Vladimir Putin hian avau na thu po tunhai chwa hian kanron puang hnem hle to ani tichuan heng history tele tunhai loka thil thleng chanchin kanron report te hi khovel history jek tu tam tak ten han zia dan le military te an sik soile an chet vel dan te ramsang ten foreign policy han kalpui dan chungchanga
analyst thiam tak ten ngai dan an se tranga kan lak khom te ania ti chuan comment lama thlir tu jong te khan tuna Russian Federation in NATO ado dal dan le US ado dal dan te Ukraine ram chunga indona kalmek chungchanga te aram chunga Ukraine rambung thren region palilai mai rin lu tuma malak na anai mek chungchanga hian in ngai dan chiang taka lo sei thau turin kan som cheu ane ole Russia in Ukraine aruna wanga indona kalmek le chumi nang hong thu thar then khatelama kan beng lo chile thungila India taima chuan Al Jazeera in voin lama report anpek dan chuan United Nations Organization chuan Ukraine territorial integrity tia ansai anram bung thren chunga thunai na le zalen na annai chu azawain UN chuan apom puyani tin han reporta heibaka hian international community ten anpom pui international recognized border tia ansai Ukraine border jongjong ta chu Russia in anram bung thren pali te anram chunga rinlu atum hi andau dalani ti lantirna turin UN chuan international recognized border Ukraine in anei hi tuntheng hian azawain kan pompui ni tin han pongzar ani mase UN hian hetianga an pompui thu han soirol hian engtiangin nge adau dal zong in Russia laka hian ma anla kangte ro chu thutluk na mumal tak engma an siam thailawa haiwang hian Russia chuan Ukraine ramchunga rambung thren pali Kherson region te Zaporizhia region te Donetsk le Luhansk region te hi ninga chungin Russian Federation chuan vote lain hanching feltoa Moscow in he referendum hakalpuina hian heng province palia cheng mi puitan hena hian Russia rambung thren chunga chen andu empty chu zona ania mi puitan an chana hi iasemo noemo a chan tur ania ti chuan vote hi lak anita heng vote lak na zonga hian Russia in aram lak chin Donetsk Luhansk Zaporizhia le Kherson region ate hian Russia chuan rural tu tur official te alo da vek toa chungta chu he referendum sankal puina mi puita ngai dan vote an lak na boipui tu berte anita ane ti chuan Luhansk region a Russian authorities ada ten report anpek dan chuan mi pui vote la zonga atanga chhiara za som kwale pariat point pali ta chuan Russia chu zom andu ni tin han reporta Zaporizhia region a official ten report anpek dan chuan vote la zonga atanga za som kwale pathum point pakhat ta chuan Russia zom andu ni tin han report boka Kherson region a po Russia na da authorities ten report anpek dan chuan vote la zonga atanga chutin za som riat le pasari ta chuan Russia in anram chunga arin lu hi anpomani tin han report boka Donetsk region a mipuita vote anlak chungchanga self-proclaimed Donetsk People Republic a anhautupa Denis Pushilin chuan mipui vote la hi atam tham lea heng vote la zonga atanga chuta za som kwale pakwa point pahni ta chuan Russia zom hi andu ni tin a reporta Al Jazeera chuan official te report zonga atanga halan danin ballot paper mipuiten vote anthak na zongjong hi awain chhervek toni tin han report bo Moscow sipaiten anram lak chin le uncontrol chin area hetianga vote anlak dan hi Kremlin chuan thuchua an siam danin intina kalkualin mipuita ngai dan hi lak ania ballot box te hi ken kualvek ani tin han report ani mase he vote lak na hi Ukraine le anthurol pui ramhrang thrang ta chuan dan lo anga thilti na ania Russia hian sipai thachakna manga aram laksa chunga cheng mi puita laka hian dan lo angin achakna chu a exercise sa heng region palite hi aram chunga arin lu thaina turin dan lem khovela lom ngai lo chu akalpuya asiam chapani tin hanpu bok ane Al Jazeera hian report anpek chunjom zeldan chuan Russian President Vladimir Putin chuan thuchua asiam zui ngala heng kanram lak chin chunga hian mipuiten Russia ramchunga rin lu chu andu ber ani ti chiang takin vote mangin alang toa Ukrainian Armed Force te hian an territory laklet le tuma Russian sipai te hi an bayani chuan Russia hian amalema inveng him turin digna chanvo hanai toa Russia territorial integrity tia hansai Russia in arambung thren chunga thunai na le lalna anai dan chu hum him ani thaina turin nuclear ral thuam manga ven him ani don ani tin apongzar leta ani hetilai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Russian occupied territory tia ansai Moscow sipaiten Ukraine rambung thren chung an control na hnuaya anda chin chunga
vote unlock dan zonga hian thil dik lo le fel lo tam tak awma he referendum Moscow in akalpui dan hi dan bo chetna hlirin ha khatani atia Russian sipai ta chuan ballot box hi intina ankeng kuala mipui ta chu an mai chana muin sipai ta hian machine gun manga vouchungin heng ballot paper te hi ESTA fill up turin anatakin hanor luyani ati Russian sipai ta hian ballot box an huna anken kolna hmuna pinga hian submachine gun ankeng thau boka heng submachine gun mang hian mipui ta chu natakin anwawa ballot paper hian ESTA anjiak lawani chuan submachine gun mang hian ka an vauziani ati bok heibaka hian US le Western Trangrol Polta chuan President Vladimir Putin a thilti dan le referendum akalpui dan zonga hian thil fello le diklo tam tak awma mipui te vote an lakna hian thilti chingpen le sul nu moilo tak tak annaya chung ta chu mikring dikna chanvo rabe saka mipui te lama silai ko mor chu awma wangin mipui te hian Russia zom chu anduni ti hi anjia mailo chuan an thina tur thanga anok donani tin he referendum vote an lakna hi andau dala anpom lawani ti anpongzar to bok ane hetila hian Russian State News Agency RIA Novosti report anpek dan chuan heng region palia vote la zongjong atanga chuta mipui za som kwale porukta chuan Ukrainian territory tang hian Moscow opna hnuaya omchu andu ta ni tin anpongzar ve bok ane Russian Federation a president ina lochel to thin tu former president Dmitry Medvedev Putin ane na in nim nai takle athurwal pui tuna deputy chairman of Russia Security Council nina chalmek tu chuan referendum chu chinfel hani toa result po chiang takin kan muta chu wangin inin pui Russia hian kan lo loma cheutin heng region palia mi pui ta hi Russia ramchunga lo bet turin alo welcome to asailang bok ane hetilai hian UN in apom puilo thu te Western Trangrol Polten an pom puilo thu te le Ukraine point dan lo anga referendum hi kalpuyani tia an pom puilo hnuwa Canadian Prime Minister Justin Trudeau chuan statement te chuakin Ukrainian territories an rampung thren pali te chu Russia chuan dan lo angin annex atum meka hei hi amma dan lo anga Crimea an ram chunga alo annex dan ang chia kha ania Donetsk region te Luhansk region te Zaporizhia region le Kharkiv region chunga te hian dan lo angin illegal annexation chu Russia hian akalpuyani atia Canada chuan referendum Russia in akalpui dan hi kandau dalin kan pompui lawa engtika ma kan pompui ngai don lo boka dan lo anga mirama chu sakhi recognition kan pe don lawani atia hei baka dan lo miram chu sakhi akalpui tang thaidon emti chu kan enjoy dona Russia laka hian crack na dang kan pele donani tin apongzar bok ane Canadian Prime Minister Justin Trudeau hian kaichuan chiang takin karia Ukraine border hi thak thleng ani don lawa Ukraine territories ta hi Ukraine territory ani rang thaina turin Canada chuan Ukraine hena hian ralthom chi hrang hrang le military lama tranpuina te sumle pailama tranpuina ta chu ale tam takin kanti pungdon ani ati Al Jazeera reporter Griviri Khopuya Omek Hoda Abdel Hamid chuan report apek danin Zaporizhia region chunga hian mipui tam tak nena zona ka zot towa heng referendum Russia akalpuina hian vote la khun chung le vote share hun chung hi ninga ni turin ruam hanna an siama ma se ninga ma khan Zaporizhia region chunga hian vote lak dan result hi an pei felvek towa chuwang chuan vote result hi alem mayani tin a reporta Russian sipaiten vote unlock chung hian Luhansk le Donetsk te Zaporizhia le Kherson region atang te hian civilian tam tak te chuan tlan chua antuma vote hi an thak du lo ani atia ma se an tlan chuana tur kong jong jong hi Russian sipaiten an dan veka wangin vote thak luitir anita sipaiten an vauna na tak nuaya mipui te hian vote an thak wangin result hi mipui ngai dan dik tak nilawin mipui ngai dan alema siam chop fake result ani tin a report ani News 18 in voin choma darsom pakhat vela report anpek dan chuan September thatranga Ukrainian force 10 counter offensive an kalpuya wangin Russian sipai ta chuan indona hmuna setback na lian tham tak mai an hmuwa mun tam taka Ukraine sipai ten an norleta an hnung tol mek lain he referendum hi kalpui ania
diktakin referendum hi kalpui thai ani don lawani tin new site tin hian an reporta President Vladimir Putin chuan Russian Federation a hian Ukraine rambung thranchung Zaporizhia region te Donetsk region te Kherson region le Luhansk region te hi India taima chuan naktuk tuk le September ni samthuma hian Russian Parliament lower house a thucha asaina apungzar donani tin an reporta haibaka hian October nilia hian Russia chuan danang taka anram chunga heng region palita hi rinlu ani thaina turin Russian Parliament upper house a chambara thumaya Russia ram chunga rinlu lawni to chu ataka chantirin Russia rambung thran chunga hian rinlu ani thainan thutluk na ansiam donani tin an report bok ani News 18 hian report anpek zeldan chuan Ukrainian territories palita hi Russian sipaita hian humhim antum dona Marse Kremlin atranga thuchua ansiam dan chuan heng region palita hi laklet tuma Ukraine sipaita hian beitum naimo beina an nei ni chuan NATO nena direct military confrontation tia ansoi NATO sipaita le kan sipaita in kara Ukraine sipaita kalplanga in beina baka hian direct taka in beina chu atheng mai thayani tin an pungjar zui bok ane haiwang hian Russia chuan aram chunga rinlu atum region palita hi rinlu ngai atum ti chiang takin halanga NATO hi ain rol hlawin awauzi ni antibok heti lai hian Ukraine sarkar chuan European Union nena Russia in referendum akalpui mek hi European Union chuan in pomlawani ti in puang towa mase trongka mai puan hian omzia hanai to lowa Russia hian anram chunga heng gunpoint in dona achua mek na mun region palita hi anram chunga anrin lu lona turin Russia hremna lian tham tak kalpui turin kan ngen chawni tin European Union a hian an thlen ani heti role hian White House chuan voin khan thuchua an siam zui ngala United States chuan economic sanction thar Russia laka peturin in buat saina hakalpui meka Moscow hian Ukraine ram region palita hi anram chunga rinlu tura malampana ke apen zelani chuan White House chuan Ukrainian territory venghim tur hian kan thu rolpui ram sang tanen hrek na thar Russia laka hian na takin kan pedona hebaka hian Moscow sipai telaka Ukraine sipai ta chuan an territory venghima ne na anchan ngai theina turin ral thom chi sang manga tanpuina kan pek chu ale tam takin kan ti pung dona mase Ukraine ram chunga hian NATO sipai ta chu tirlu ani don lawa Ukraine sipai te anma ni anin ven hima anram anven him theina tur hian Ukrainian Armed Forces ten ral thuam anma moanga piang chu pechuak zal turin White House chuan thutluk na asiam toni tin thuchua ansiam zuita ani News 18 hian report anpek danin Ukraine hena hian US hian National Advanced Surface to Air Missile System NASAMS anpek chu trangkai takin tuna hian an manga mase hei aya ral thuam thale tunlai thiamna sang tak manga siam Air Defense System tele anram bung thran chung region palita hi anlak le thaina tur ani chuan ground man chi ral thuam dang hlom tak te United States chuan ha pe chuak don ani tin an report bok indona muna anung tol jok ani zela wangin Russia chuan nuclear ral thuam man mai adu thu apungzar fauta haiwang hian Newsweek in report anpek dan chuan Russian sipai ta hi din mun thalo taka andinga tuna anram lak chin le an control an huaya anda chin hi humhim thailo tura anin ngai wangin Ukraine Armed Forces ten nataka counter offensive manga an baizuina hi an topsan thainan nuclear ral thuam mangin awauzuya mase hei hi Ukraine chuan enga ma ngai lowin tuntheng hian Russian sipai ta chu anlanor chunjom zela heiwang hian tuna battlefield in donamwal ni mielo Odessa khopui chu Russian sipai ta hian KH-59 missile mangin hanron kapa mase Odessa defense system chuan heng missile ta hi alokap chhevekani tin han report ani voina Russian missile tam tak mai Odessa khopui pana hanron ka hi Ukrainian Armed Forces ta chuan lodang chatin Russian KH-59 missile tam tak chu van boruaka ankap dara voina hetianga Ukraine sipai ten Russian missile an ka chiat ma hian nimin tholeni lampanga khan Russian jet ta chuan air strike nein Ukraine ramchunga khopui sang beipui hanron thaka mase fighter jet atranga missile hanron ka chua jong ta chu azava in van boruaka lodang chatin an kap dar vekani ti an report bok
Odessa and Ukraine Operational Command South OCS in report unpack dan chuan voina pokhan Russian fighter Su-35 fighter aircraft chuan Russia in anram chunga alaurin luto Crimea Peninsula tangin airstrike nei turin Ukraine ram chunga anon thok luta X-59 rocket te anon kap chuaka Russian Su-35 fighter aircraft te hi panni ania an panni hian heng rocket te hi anon kap chuak vevea Mase Ukraine air defense system ta chuan azawain anlo countera andang chatin ankap dar vekaniti an report bok hemin huwa hian OCS chuan thuchua an siam zui danin kan melma te tan hian Ukrainian van boruaka hian mun aom lova Ukraine ro puina chu choi kanin hom zeldon ani tin thuchua an siam ani CNBC le Wall Street Journal ten report an pek dan chuan Ukraine ramchunga hian airstrike mangin Russian sipaita hian beipui an thak tran le meka achan chu ground na sipaite an hnungtol zelwang ania Ukraine hian eng air defense system nge an manti chu hriat niloma sela voin chanudar khatle minute samthum vela khan Russian sipaita chuan Mykolaiv region te Odessa region tele Kharkiv te Kherson region tele Black Sea longchol mun le waukam vela te beipui hanron thaka mase Ukraine anti-aircraft missile brigade ta chuan Russian sipaitan aircraft nei tuma beipui hanron thak na hi dangchat thain khopui hrang chu ven him vek ani thu an puangjar bok ani Newsweek in voin lama indo chanchin thuthar han report dan chuan Odessa te Mykolaiv region te Kharkiv region te hi beipui thakna tana anman ania tuna hian Russian sipaita chuan indo na mun chu son tumin Ukrainian Armed Force 10 in hlom khoma counter-offensive operation na taknaya region pali Russia in anram chunga rinlu atum na huna anin beina tang hian Ukraine chimlama Ukrainian Armed Force ta hi podar antumani tin an reporta hewang hian Russian ho chuan Ukraine chimlam panga khopui hrang abik takin Odessa khopui chu an target liandar ta jingami ani tin an report bok Newsweek hian report anpek zeldan chuan voina vek khan Russia chuan Iran in Asiam drone hlom takmai Shahid 136 kamikaze chu Odessa khopui beina tan hanron manglea drone hi pakhat mai nilowin Odessa khopui beitur hian enge muzat anron thlolu tira mase Ukrainian Armed Force ta chuan lodang chatin heng drone jinga pathum hi ankap darveka van boruaka al hluani tin han report bok hetianga Russian sipaitan Ukrainian Armed Force te chakna throi chu mun hrang podara chutcha antumna chu ahlo chamani tin Al Jazeera chuan han reporta Odessa khopui han beina hmuna hian air defense system thatak tak tele Ukrainian Armed Force ta chu anom saranga wangin mundanga Ukraine Force counter offensive operation kalpui mek ta chu khoi hmuna ma ko pen anilova Ukraine ramchunga voina indona lian tham taka athlen na hmun chu Russian sipaiten anopna hnuaya andale uncontrolled chin area hmun tam taka ania chungzinga chuan Severodonetsk le Luhansk province tele Donetsk province ta hi alien zual ania izum khopuya tranga nai taka indona lian takmain achuka Kharkiv region atangin Ukrainian Armed Force ta chu thanem tham takmai deploy bel ania izum khopui bulloka indona lian tham taka achuana hian sami khopuya trangin sipai deploy bel ania Kremenchuk le Dnipro te Chaplinai khopuya trangta hian Luhansk region chungle Donetsk region chunga Ukrainian Armed Force ta chuan counter-offensive operation hi ankalpui chunjam zela Russia vaukhana chu enga ma heng Armed Force ta hian anngai lawani tin han report bok hebaka hian Ukraine chimlam panga indona hmuna po Odessa khopui lama sipai ta hi tuma kopen anilawa Mykolaiv region pumpui chu Russian sipai ta kutatrangin chu sakvek ani towa Ukrainian Armed Force ta chuan Kherson region hi laklet levek tumin voin hian beipui thakna lian takin an kalpuya mun nga lai maya he beipui thakna hi kalpui ania Ukraine khopui lian takmai Russian sipai ten an opna le an thunun na hnuaya an damek Kherson city daifem vela indona hi athleng meka Kherson khopui hi Ukraine sipai ta hian laklet ngai hantum don ni in han report bok ane Russia hian Ukraine arun tiratang khan adu berle athil tumber chu Luhansk le Donetsk region pumpui ta hi Russia ramchunga rinlu ania mase Luhansk region zat vedeu tho hi Ukraine sipai ta chuan an chulet towa Donetsk region apo
mun thuma thena mun khat aya jaw jok chu Ukraine sipai ta hian counter offensive operation an nei na hian an la let to ni tin Al Jazeera chuan an report bok ane hetiang hi ani wangin Luhansk le Donetsk region te Kherson le Zaporizhia region ate hian Russian sipai ta hian an tum angin ne na an changlawa tun thleng hian an hnung tol zoka an tangzel wangin Zaporizhia khopui po apumpuin Ukraine sipai te control na hnuaya awm le to mai baka khopui dai fem le he region chunga mun tam tak ta chu Ukraine sipai ta hian an la let to ni tin han report bok UK Defense Ministry hnuaya intelligence agency ten report an pek dan chuan Russian sipai ta laka hian Ukraine chuan baipuyan thak dan hi danglam tak ania Ukraine sipai ta hian counter offensive naya hetianga annorna hian anthil tumber nialang chu Donetsk region le Zaporizhia region in Kara aring reklaya hian Russian sipai ta hi aning kalpoton thailo na turin lutlang antum don nia anrin thu ansaya hei hi anti thayani chuan Ukraine chimlam panga Russian sipai ommek Kherson region na omte Zaporizhia region ommek te hi Ukrainian Armed Force te hian Russia ram chunga ral thum le sipai anron thon lu na chu andang chat thaidona olsam takin counter offensive operation mangin ramzau takni ma sela sipai omsa ringot le ral thum omsa ringot chuan hunrai ha dei don lo wangin Ukraine sipai ta hian an chu let olsam don ani tin an report ane ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan bot sai theite nile phot sela kan video lo thir tu jinga kan channel la subscribe lo hinom chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loin an kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau donia